Dah, boleh li. Pu sampai kiri baru ini ya. Oi, tekai perlak meh. Gua naik kemana? Wan naik kain nanti mah wan ni. Mah, siang ni baru boleh. Pengat nih, ira kecil pengat keler Sini li mentah. Sejak jalan tang pun tang kol rumah judang Porsche. Nah, mulai anak sunran nah. Nong senran. Ngani nong senran na meh. Megin meh mede nong senran juga man kepor. Tang ba benang apa je meta. Ngamila sini asu mah. Sudah tuak bingung. Hoi, don hi meh. Kawe kebangai ju ejan mentah. Tang ba ngampat not meh ban ong teh. Adi mana li ita? Tu itu lang mung. Ide balik kelas lang ban ngi meh. Tang ba ide junior jengipan. Mana li ita ngapar ngam itu? Ngaruh tu kesengi de bekahap ke epik juga meh. Tak daw ngalayo kerennya ka. Kemut mentah. Bila sedang jalan gini mah. Kamnang ong meh. Tang ba sepik pat hadin kata. Teh kemno meh ban daya lai biang kam em. Ni sengap kucing keren jeng meta. Ngaso ngalayo biang macam iya. Tang ba kampoi mesi si ai. Saya ngapar katu teh. Lakut nah. Heh, kemno kumta. Apa lai keren nga keturo. Lah. Nganumut kelak long kam meh tamba da kongpong man. Tak ap meh, ngan sak keren biang ngai ka. Kena mas kam. Ngelak sutu. Maka mentosyo. To meh nai kuslai. Tambun ni meh ta balik. Bakam ler banyak keturo. Tu je ka balik kelas ngilim ta. Ani kita balik tu meh papa priu bae. Ap ngan sai lam meh ko wisngi. Meh try mepad dai perlok mepad di meh ringa pete. Ish. Ngapar ngam menuju keren beriu tan mah. Ngeniok perlok sih mah. Kita ki baler ki bapak beriu bohong meta. So, nang mah ngata. Tome nai kuslai sepang kata kapor kedang jerong omde bakal lengkon. Ya kita barok ngin sai pek kin sawan hibek mah. Yenok kata. Ya mah.